maca berita sing biyen di koran, wireh jani zaman internetan, berita artis ibu kota, politik Indonesia, Google, YouTube, ditutung nih. Beritane demen anake ngalih, demonstrasi ken nyelekan pemerintah, sambil ngopi ngisi godong, dagang bani mebalik, ninggalin pejabat nih nemuang kewo. Ninggalin berita demonstrasi, ninggalin bapak ngejuk kulian korupsi, keto berita nih sebilang wai, kedek coba hati yang rasa nanti hiburan di zaman kali, hiburan di zaman kali.